Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Hagasining kong jong katayo ka Skul Thomas Jones 1 Secondary School Pendengray. Kalayo ban play umaw nong rimna kubenta ban pleno ya ka high secondary jong ka school. Hagabalawan ban play ru daw MLA kanong ston uba Gabriel Wahlang. Hagane kajing play umaw nong rim na kubenta ka high secondary jong ka Thomas Jones 1. Kalong ru kum shibenta ban rakhe ya kasingi bat kerpang jong u Thomas Jones ubalalong ru ukpa kidak tho alphabet kasi. Haba ay jingkren kum ukong san na kaliang jong UMLA kanong son uba Gabriel Wahlang uloong ba ka Sorkar ka Ïaleh Katba ban le bha ya Baroh ki Skul. Bat uloong ru ba ha kabayade bat ki ad hoc grant kala kham e menta namar baka Sorkar kadang penkre ban penbet ye ki kenrum kenram hapo katanat pule puthi ban penbha ya ke education policy bat hangta onsala ban sedang biang ya ki ad hoc grant. Masyim dia kini kamu rakat kejiye dong belai driver bahagari kasi ya Thomas June 1 High Secondary School Pendengray inauguration of the higher secondary school hak arpu artarip na June arzar arpunreu bayi ba Gabriel Wahlang dari UMLA Arjing nolong jong kong Sicilia Karbi wala imla wandam barajing nolong jong managing committee bat kumjuro bat kindong sharai balang Baroh oblay unang kerhu ya kaneka secondary school bat kumjuro ya ki nohikai bat ya Baroh iba tikama ladap baga jisuk kuman monwan hagani kasi kamtam bari kasi Thomas Jones Ulare ngwe na dinong sain do ya kajat benere be ke joni. Ninyo na yo brio uba wan ban penteli. Bagajat benere khasi mikran ka we gaktien kata be gaktien khasi. Bagawe ro itho gaktien khasi. Lada unon Thomas Jones ngamtip tuna try mutual di tho bangla. Hari ni yo la ka jom gaktien. Iyo ala ka wakti lam na kunta nga ber krenoston kremaram ti wal paper dino kanoi ti don di missionary ti ba shipon na jna hanrai lo poi ne ukwa ba ka jika jadbel juni ka lo ka jadbel ka ba kawe ka jingyo ijna ka joki missionary juni ka jingyo ijna be swahab na pare hare uni pada uwan monra ya kajing long kawai ya kajing ibu kajuri kum ki khasi ber kum jaj ber jo be kajuri sangi pada lara ki wei ki bro ki pada jana ki la bani i ban long kawai ni sangi pada hatu hilangan bandam kaju kata ka bensin kum bagi la bo ini ni perkhat na komentar dong da time da kajing hai jong kanong sel konsensi lebih ke jomi yesoho baka Sorkar kala persyangi banle ba ya Baroh Skul kandai tan ya Thomas Jones ka persyangi banle ba ya Baroh Skul barkam tamlen mahab Ïaleh barkini ti adokran kala kame barkam shitom mentang kat hadin tang katu kali por nal da pembelo ya ki kendung kendram di badan hapo education department bat pendek pendiam ban kampen mahasiswa ya education policy behanta di sesla yang ya beban sedang yang ya kini ya dokran banyak kan ni ensop mutip tak adu menda lasyong ya ke kabinet kunga berita kunga balik dengan melakukan lano kini kadon mejingnya keren nomor kami kan dari Skul bonba di Skul di bong ya rabdan ya kado keren tinggi kerman bala da Sorkar kala da pendiam ya education policy meskan ni softeng bagi nohija ini ki jomi kinyo ya jadi yo hobian ni soto ya jing range tam do Skul but madu ki kunjon babalang ba pile range tam bantai kan Skul nala de ba kalalong ku balong menta bara so banai ke jing kublai karpan ko babang nung salor nyang ya kinung higai wala ke jing sim ko bare do ki kloi ban ai ke jing shekri ke jopi kane nga suban yero matrai wat Baroh na do kinung higai
Bagi kini kuat beran lang ni subang naik suara jingkap dia ki nomi kai ki jumi bagi sacrifice dia wak i jimio i baretro. To sini naik di